Kurban tamamlaşılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar. Kemik Cavit'i yaratıp kalışı, kütüp kalışı, her vakittagıça bizning bilen birge bulgan matur, gadi, üzümüşçe, Cavitçe tamamlaşılarımız. Sizni alkışlavımızga, sizni bilen konuşuğumuzga şiksiz şatmaz. Bana yine bir mesele bir şey. İrlerinin sonu günden gün azaya cemaat. İlk 10 hatınga 9 ir turu kiledir. Hazır 2 hatınga bir ir turu kile. Biz bit irler anlıyorsunuz mu? Ekringre, sirek ışırı turgan hayvanlar retine kirip barabız. Bu barı bilen barsak, biz indi Kızıl Kitap'a da kireşekmiz Allah bergan bulsa. Buna göre irlerini saklağız, irlerini yaklağız. Ana, bir şaltıratayken bit, polisiya hizmetkarlarına. Ala, isen misiniz? Derse buldu. Bunda 2 hatın, 2 kız benim için soğuşa. Jigitke, biz bunda nişli yalamız indi. Nişli yalamız. Yemsiz için gitme Natasha, şuna şaltıratam diye eyken. Geleceğim ağa, şuna göre irlerini saklarga gerek. Yaratıp, motor etip, yürüp, birbirimizni bilip kavuşurga yazsın. Çünkü bugün hürmetli Ruslar, hürmetli tamaşaçılar, Kemik Cavit'ni yaratıp kütüp alışı millettaşlar, Kemik Cavit'te, kapka tübünde, parlı, matur, sangati aileler. Hürmetli Ruslar, kapka tübüne, avlumuzun en usta garmonçılarından birisini şakırıgalı, yaş, ülenmegen talantlı yigitlerimizden birisi, Rüzel Ziyaddinov. Uran buylap birov kile, yarımını kullarında, kimler iken bu jigitnin kim iken uylarında, oynabıstın yarımınınla. Sen matur oynatasın, zırlatasın, buna oynasan ışıklatıp da jiveresin. Uyma dostum, garmanını bizi jarlagan kilerge şol, bizi jarlagan sen oynagan balısını sağınıp silerge. Halini kaç. Sağ sen garmon tartıp uran boylap kelgende bilesin mi sen bile köngüller jilkine rahat yaşlık iske düşe. Şulay mı sen idi yaş. Şuna göre biz indi ol yaşlıkның kadrin bilip kadrinde her atkan tanga suyunip kine yaşayız. Emme derken avulda uramda garmon tavuşu işitilse bir kimde de bir taraf kaldırmış. Yandan da yürekler jilkine başladı. Şuna göre sen eli oynagan jır olu мәңгілік jır. Katar halık kiyi, uram kiyi. Olayt halık jırları, halık mumları, olar avuldan avulga, tilden tilge kuşa varıp tağın tabaturlana, tağın da jevherler tüsünü yaltırı düşe deyip eyteler. Rüzel Ziyaddinov. Nağınıkas! Beytip karşı al, barsı da usta beyi, barsı da usta jırlı itirgan. Bugün de şunday parlar, aileleri bilen Kemik Cavit'e kelgen konaklarımız alkışlap karşı alıgalı. İstradımızda, cemaat, üzlerinin matur dertli jırları bilen, indi köngüllerini kötergen, indi üzlerinin tamaşaçılarını tapkan, yaş, yanına aile kurgan sangati par, Ramil hem Ramile Hayretdinovlar. Yaş bulsa da babaylar gibi selamun aleyküm deyip tokarlar hep isenleşken bula. Dik şatsızlık önümüzge yaşlar. No, gördün mü? Eyttim mi jigitlerinin kızlarının asılları. No, siz de kapkatımında Kemik Cavit'te körümüzge şeksiz şatmız. Eli alda süйлüşüler bulacak. Esirlenip durunuz. Koşan kavuştuğuz, koşan ileniştiniz. Nik tuyuğuzga şakırmadınız. Nikahınızda ben bulmadım. Şuna kadar ulturdan şayarıp buna edip söyleşiriz. Emmeden erken cemaat. Alkışla balıgalı. Sangati, matur, yaşlar. Sangati gayle. Bırakın bitiniz. Urun turdan. Ay cemaat.
Güzel. Sen nece gülüyorsun? Bu parlı çıkargandan indi köyünler ekan, ha? Atlar şapkan tavuş çıkarga teyiş. Bular mı? Bular sahnede de tik dura bilmey turgan. Bular bit. Bilasizmi? 223 volta. Da. Bularning mı? Bularning ushqun çıgara turgan parlar jamaat. Zinira, Rizat Ramazanovlar! Ey kılanışıklar! Nihal yoklar! Nihal! Ey! Sizinle konuşuyor. Ne kadar Allah'a şükür. Mine seni kurası güne kile. Gene yok. Cavit abi, it gerek mi? Ya fakat şundan da mine sanat da biznesde bir retten alıp baratırgan jigitlerden birisi mi? Her şaltıratsan da Cavit abi it gerek mi la? Nişabıt gerek. Senin arkada ol itlerini taşı indi jidi haladı ne kaldım ben? Birler aldım. Raskutum köp kaplatırsın. Rahmet. Sizni kapqatımında Kamil Javit'te körübüzge şeksiz şatmız inanda jamaat әлі сөйлешербіз, әлі уңышларыгыз турында да, әлі алдағы планнар турында да. Чөнки яңа ел 2021 елга аяк баскан мизгилләрдә менә сезнең белән очрашасы килгән. Мин әйтеп, кайда очрашып, буларны әдрәк селкетеп, әдрәк сөйләндереп алырга, уңышларның сирен шиштирергә дигәнем җәмәгать туры килде. Менә бүген Алла биргәнбез. Монда кел. Sen bilesizmi? Alarga kapkanı king açıp koyarga керек. Sen bunda Mişa итәсең. Sen bilesizmi kim çıga hadir? Kamil Javit'te bu kişi, bu profesyonel artist, bu humorist, ul propiskada. Bana şu yurttan gana soramasa yarayın. Çünkü cemaat, humorist, senarist, rejissör, artist, alıp barışı, hem indi aileleri bilen sanatda, Mevlide, İlsar Murtazinler. Жетіп тұр. Жетіп тұр. Менің бүгін траур. Ошатмадлар бірлі. Так, Мәулиде, Бекшат, Илсор, шынанда қоя басайым екен, ұртағызға басайым. Міне шында қиғарақ басайым әлі. Шынанда, жамағат, нәрсе айтасы келе, бұла бейт, міне кіші, қойсы бір кіші, человек праздник дейлер ұрыстарда. Аңардағы анекдот, аңардағы мәзәк, білмейм, үйде нешіктір, мен білмейм, мәдәлекен, біз енді ұшырашқаш, bir-birimizge ürüyen anekdotlarını 50'den artık söylemesek bizden plan ötelmegen kebek. İnsor şulay mı? Şuna göre öyle de. Eli sen birinci güne tapkır. Emme de lakin seni bile bilin. Siz ki ömür boyu şulay. Ömür boyu şulay. Bana şunday hatınlar da bulacağım fakat. Evvela bana bunday hatınlar bile. Emine bana kadar layıkına indi. Bulup paralı. Bulup paralı yanında şulay. Şulay mı? Yara, sen bulganmaydı, burun apıtasın. Жоқ, жақланырақ кіші тапқаш кіріш олай ол. Dostlar, Bekşat, alınız urunlarınızga, oturğuz rehatlanıp, garmonşunu ortağa alıp, bana bugün ayırım oturğuz alıp. Mevlide, tıkında otur. Nusar oturamında. Benim kırgana, bugün ayırayım alayım sizinle. Tak, Zindirana oturduğunuzda ortağa. Bana şulay, конечно, iki kızga bir güzel, şiver, başkırt kızı. Valay, Rizat. Dostlar, sizni Kamil Javit'te kapqatımında körübüzge şeksiz şatmız. Allah'a şükür, isen sağ kelip jetkensiz. Adaşmışı, yağmur yava, buran, yoldan indigine cemaat, ol beytinde yol kişi düzegine bile. Şuna göre Allah'a şükür, barığızda gastrolden isen sağ qaytып jetkensiz. Barığızda keyifleri yakşı, ağız kulakta, kulak yirakta, garmonşi indinerse oynarga bilmey. Şulay beyt, oynap koyalı bir batır ki, yes, sabına şulay. Yes, alkışlar. Yes. Malay, sadık. Zoraydı bırakmat. Mine, aileler bilen şakırının sebebi. Şundan siz sanatı aile, barığızda sanatta, bizde bir Tatar'da bir eğitim var. İki tekke başı bir kazanğa sıybi. Nişlep mine Tatar istradasında siyah iken o camağa. Tegi bir hazret dersler alıp baradı şakirtlerine. No hadisler okuy. Bir hadiske jitkeş gil jılı iken.
Шунда бір шаянрақ шәкірт сыры екен хазірет. Міне бір хадиске жеткеш гіл жылайсыз. Нәрсе турында ол хадис. Міне бұл фани дүнияда никахлашып яшасаң, ахиретке кеткеште шуны біле боласың бейт деп айтты дей. Оларға ясын. Оларға ясын. Міне мен ғұммен айтам, оказывается, bir işte ömür boyu işlegen irler hatını bilen bir işte şiratsız düşmakka kirerler iken. Kitаннан. Şular arasında biz de var dediler. Allah'a şükür деген бұлалар әлі. Bunlar bir tane. Şundan da bir tane. yemeğat ne bu kapatı mı mi? Bunlar iti geli. Bir yaşlıkta, bir kartlıkta. Çünkü bunda aile stajları neçe yıl birge yaşaysınız? 28 28. 8 bulat. 9. Bula. Bunlar bilmeydi. Ana kıvam meneka toğaz. Senin neçe yıl? Nol әлі. Orada en bakıtlısı ol. Zor rahmet. Şimdi biz özümüzden stajda etmiyoruz çünkü barğızdan da ülkendirek. Allah bir gamsa 40 bula. 7 yıldan. Allah'a şükür 33 yıl. Bir hatun bilen bit ol. İrli hatunlu. Nişa günna leva. Направо, кругом и домой. Через тынвы. Соболезнованияны қабыл ет. Rahmat. Allah'a итіге ир bilen hatun degenden mi cemaat? Ne için aytam? Şundan da hazır bit sahnede duyutlar bik kubeydi. Onun başlangan şurada bundan bir 30-35 yıl. Biz indi filarmonda işlegende Zülfiye apağız bilen duyutlar jırlaytırgan. Anlar indi andan Zeynepler, anlar indi başkalar. Mine şoy. Hazır biz şatlanabız. Allah'a şükür. Mine bit. Cemaat. Duyutның motorluğu çünkü duyut jırlaw bitul ol bit bir mini spektakl. Mine ayteler, mine bizge de koy sor vaqt ayteler. Jawid Zülfiye siz Minzelet tiyatro oynap da qarıysız indi di. No bit şit kişi bilen duyutny bары yüreğinin ime, mine yürek aşağı utkerip, şul kadar rahatlanıp, yaratkan kişinin gözlerine qarap, şu jırның içine kirip ime muңlanıp, onu şit kişi bilen jırlap bolmay rizat. Şulay mı? Ha? Sen de riza mı? Riza. Sahnede spektakl tiyatro oynaysız mı yok mu? Бик спектакльләргә тырышабыз, ничек бар шулай? Мен шыққаным да жоқ. Білесің нәрсе? Міне мен әлі яқташқа қарап, зинере қарап айтам. Нормальный ирнің машинасы японский болырға тиіс, сағаты швейцарский, парфюм французский, хатын башкирский. Аллаға шүкір. Мишарский демекші бұлар. Машинасы қытайский, сағаты швейцарский, парфюм французский, хатын мишарский. Enekar, kirtlep koy. Bunda varyantlar көп. Yarayma, sakra. Yok, ben indi şayarıp kına aytam, aile bulgar şulay bulurga diyor. Birbirini anlap, birbirine tege kisetu yasaganda da, aşulanışkanda da, mine indeşmişi kalı. Şulay bit, bu gayet iyi hayal. Ağır mı? Mine yaşlarda 10 yıl stajları var, soruyu gali. Ana sizge 10 yıl. Nerse, gailede ikinde artist bulu ağır mı? Екен артист болу ауыр деп ауыр түгел. Әгер де хотын тыйнақ болса, жайлап тұрса, мотор етіп елмай берсе, кіші алдында болса да, ей бәті шын сөйге. Хотя бы кіші алдында. Bu hatın şulay, kişi alında da şulay der, yılmayıp kına tur abi. Ей, Аллаға шүкір. Siz yılmayganda da talaşıp yılmayasıdır. Yılmayan mı? Yok indi. Mine profesyonel sahnede, eli soңғы vakıtta bik motor шығыш ясыйсыз. Мен енді сізден қой сұрайынан, қой сияқтан екенін де білмеймін. Бәлки тамашашылар біле тұра, әмма менің үшін яңалық. Міне таныштырып кетейік әлі. Қой сұрайынан. Мен өзім Қозан егеті, әтияне шығышы білен Буа районынан. Мин Илсырау белән якташлар, Буадан Мишәрмин. Ләккән біз екен бұл. Бер мәктәптә укыдык. Шынап ма? Siz енді Біздің ауылда. Біздің ауылда. Яра, сіздің ауылдан шыға енді өтен әйбәт кішілер. Görürsün ya. Yürüyün eğitiniz yani. Mine 10 yıl yaşaysınız. 10 tapkır bulsa da aşulanışkanınız, tirgeşkeniniz var mı? Yalğanla mıyız? Бар.
Көнгә 10 тапкыр, Аллаға шөкер. Көнгә 10 мәртәбә стабильно. Стабильныймы? Шулай. Ни өчен әйтәм, теге бер ир хатынын тирги икән, сүгә икән, хатыны бер нәрсә эндәшми, бер сүз әйтми, ванна бүлмәсенә, туалет бүлмәсенә дә керә дә бикләнә икән. 1-2 сәгать торып чыкканнан соң кыз әйтә икән. Әни, ничек түзәсең син? Әти сиңа шундый сүзләр әйтә, бер сүз эндәшмисең син. Җылайсыңмы син анда, борчыласыңмы, уйланасыңмы? Нишисең син? Нишләп бер җавап та кайтармыйсың дигәч, кызым, эндәшмә. Мин анда әтиеңнең теш щеткасы белән унитаз чистартам дип әйтә. Bu әлбәттә шаярудыр, но? Yok qayttың. Yok qayttың. Нәрсә? Менікі білмейді не алып ұшын. Я, білсә дә, қазір инде 28 ел бірге яшәгән кешеләрне, гейме, менә Ходай баллакаем теге дип әйтәм, төкерәм, сиңа да төкерәм. Ишетмәсен, шулай. Шуңа күрә хатын кыз белән тормышны башлагансың икән, бер пар белән, бер жар белән, шуңа күрә ахырга чаклы дәвам итәргә язсын. Мин шуны гына телим. Илсар. Шулай инде, шулай. Сен сау, шуңа күрә Илсар, әйтәле, менә бер мәктәптә укыгансыз, күрешкәнегез булмагандыр, сез өлкәнрәк, алар яшьрәк. 28 ел. Мәүлидә. Как? Түзеп буламы? Әйбәт бит. Шыдап буламы? Шыдап Аллага була, шөкер, Аллага шуңа күрә һәр вакыт елмаясың син көләсең син һәр вакыт шат күңелле. Әмма дә ләкин җәмәгать, мин нәрсә әйтәсем килә, нинди генә булсаң да, нинди генә милләт кешесе булсаң да, арада мөхәббәт булса, ярату булса, бер-береңнең профессиясын аңласаң, яшәп була. Килешәсеңме, юкмы? Елатасың, шундай матур сүзләр сөйлисең. Сентиментальный бит хәзер олыгайып бара. Сентиментальный олыгайып бара бит. Шуның белән Бер олыгайып бара икән. Нәрсә дип әйтәде? Менә хатын бер атналык камыр ашаудан туктады. Кофе ичүдән туктады бер атналык тәмәкесен ташлады. Куркам, чират миңа җитмәде микән дип әйтәде. Шулай бер хатын игълан биргән гәҗиткә, үзем 50 яшьлек иремне 2-25 яшькә алыштырам дип әйткәндәй. Аллага шөкер, кызлар кебек. Динара, шуннан да Ризат, менә сезгә карап әйтим әле. Җәмәгать Инстаграмны карасагыз, иң күп фотография куючы, иң күп концертларда жүрүче менә шушы пар. Арттырма инде. Шак катам. Yok Allah'a şükür diyeyim. Ben künleşip etmeyeyim. Ben şen көңелдән әйтәм. Менә Аллага шükür, әле Башкортстаннан гына кайттыгыз булса кирәк. Сезне кайда йөргәнне беләбез без. Кайсы банкетларда, кайсы концертларда, кайсы залларда, шуңа күрә Аллага әлдә электрон челтәрләр бар, Instagram бар. Аллага шükür. Менә гаиләнең тутырыклы, матур булуы, һәр вакыт гүрләп, бер-беренә карап, рәхәтләнеп җырлау. Менә бу нәрсә? Сезнең өчен. Ailenin matурлыгы нәрсәдән тора? Матурлыгы нәрсәдән тора? Мәхәббәттән, ирдән, хатыннандыр инде, үзең матур буласың. Ризат, җәмәгать концертлар алып баручы, алып кайтучы, монда инде мәзәк, монда җыр, монда бер мәзәк. Мәзәк, хәзер кавайгына исә. Самолет ұшып менеп китәде, Казан Мәскәүдән, Мәскәүгә шады инде. Һавада тиешенчә бер биекликне алгач, летчик мында, пилот менде ул аталама, микрофонны кабызып, пассажирга әйтәде. Хөрмәтле пассажирларыбыз, 1 сәгатьтән ала берсә Мәскәүдә булабыз, Домодедовда, иркеннәбрәк утырыгыз, җәйлбрәк утырыгыз. Сезнең белән летчик первый категория, анда Гарифуллин. Ярар, микрофонны сүндерергә унытып, инде автопилотка куеп самолетны, ременнәрен җибәреп, аякларын салып бәреп, ике кулын җәеп һавага карап әйтәде. Хәзер бер чашка кофе эчәм дә, стюардессаны суырып үбәм дип әйтәде. Моны хәзер бөтен самолет ишетә бит инде. Самолетның канатыннан стюардесса шабады тизрәк микрофонны сүндерергә. Барып җиттем дигәндә генә каблугы сынып, абыны бигылада, кырыеңда бер карт кына бабаң утыра ди, кызга әйтә ди. Кызым, ашыкма, әле бер чашка кофе эчәм дип әйтте ди. Рамиля, siz bulay gailede birbiriniz bilen meze, kızık сөйләшкәнегез бармы? Аллага шөкер. Или җитди кешеләрме? Yok, безнең гел мәзә, гел шаярып, безнең туганнар да шундый. Шундыймы? Әтиәнә шундый, гел шаярышып кына. Берәр шаян шундый мәзәк концерт вакытларында Мәзәк дип инде булган хәл, тормыштан хәл, менә син бит инде Җавит абый гомер буе 30 елдан артык. 33 ел. 33 ел
Төшіні хурлайсың бит инде бит. Мен Аллаға шүкір төшіні мақтайым, бүтін дүнияға менің төші алтын деп жырлап беремін өзімше. Менә менің төші Дірсенді алтын, Юғары Нарытбаш деген ауылдан енді ол, Буа районынан 40 жылдан артық кейбітші болып ішті. Мұны мақтарға енді. Аллаға шүкір. Қазір кейбіт қожасы енді ол, өзі кейбіт қожасы. Кейбіт қожасы болғаш бет енді легендар Буа районында. Тілесе қойта, тілесе келе дегенде енді тілесе келе, кете, үз кейбіті енді. Кішкенені кейбіті. Һәм шында енді қой вақыт кейбітке барғанда, клубқа барғанда, күрішлерге шей шірі кіргенде езіп қалдырайын мәселен. Кеттім анда Буаға, кеттім районға, кеттім Банисқа деп язып қояйынды. Кеттім киеуге. Кеттім киеуге деп бір ел язып қойған. Бұлға қал енді бұл. Кеттім зиратқа деген. Зиратқа үш бойынша әтек штатырға енді. Бір әп келген носқа язып қойған, орының жәннетте болсын деген. Мұның бұрышы көп болған. Бұл бұлға қай? Несін төшіні жаратам дейіл, потому что несінің аның төшісінің точный копиясы міне еш жағында, Рамилия, пожалуйста. Шулай ма? Шунды yok. Шулық. Даже бітін... Сені оғарып қоян білесің. Жоқ, мен ішке кірмедім, тұрштан бұлай дейін. Бұлары мен де білмеймін әлі. Мен де білмеймін. Рәбиля, дұрыс сөйлей ме? Мен әнеге ашаған. Әйбет кіші ме? Әйбет, бек әйбет. Жоқ, еріңін айтайын. Бек әйбет кіші. Әйбет кіші ме? Яшарға бұла. Шуңа көре сен енді брат, Рәмиля білән оңғына елті көл, 20 ел яшайсың. Мишәр белән Троның 1 ел 2-гә чыктыга. Мәүлидә, багырым, килим әле. Менә бу кеше кырында мин узак басып торам бүген. Мәүлидә. Сырайды. Сырайды, нәрсе сырыйсың? Сырый әле. Аллага шөкер. Матур җырларыгыз бар, Илсур сүзләрен яза, син киген язасың. Аллага шөкер. Менә шулай матур итеп, инде малай үсеп бетте, оныклар бүләк итте. Аллага шөкер. Аллам шәү инде. Берәү. Берәү генә мәле. Аллага шөкер, җам кул шәү алыйк әле. Менің ең яраткан қызымын меңа Мавлида дейін. Қызың? Ие. Внучка. Мавлида dey. Как я тебя люблю dey. Билем, оныклар була киләләр мисың хәлбеләргә? Мәскәүгә киләләр. Ну, отпускыға қайтып кеттілер. Yok, hal bilirge kilerler de halle bitirip gittiler diye. Yok, hal bitmi. Yarar. Şunun kadar köp enerji alıp kalar. Yok, onuklar indalar, balalar indi, onuklar temli. Mine icatqa vakit kala mı Mevlidi? Eyteli. Kala. Kala mı? Sonra vakitte nindi işler maytarıp yatasız? İlsur şiirlar yaza, köbüttürüp. Sinkilerin? Minkilerin yaza. Hem tamaşaçılarga jitkiresiz. Jitkiresiz de ekranına. Allah'a şükür. İlsur bit ol, demegat, bana tege maqtamayım indi men. Maqtasam kustiyerge murt şiirlar yaza, ssenariyalar avtırı, indi televizyon rejissör, televideniyada bik köp yaڭa yıllarının nilerin ssenariyalarını yazgan kişi bitsin. Şuna göre işin bik köp. Boğa tiyatrında da eli hizmet kuydun, ansı da var. Şuna göre Allah'a şükür. Ben sizge bari tek icat oңuşlarına tileyim. Eytir sözün var mı? Bir qarap tırdım. Жоқ, сен сағырақ деймін, қолың бұлай бара бір. Jile katışırımızı Düşen şaban bılında Siyen yarım vəqdə birdi Üzü girmi xamanda Eşi ermeşir Şu ermliye erşir Yirken haman yüreğimi Ermiden ye ekşir Eşi ermeşir Şu ermliye erşir Sizin kuydada yürüşür Tahta idemi ekşir Yirken mi kara şeşleri Bilinden uzak gitken Yerinler şiyelerde Kızarıp ışıp jitken Eşi ermeşir Şu ermiye erşir Yirken haman yüreğimi Ermiden ye ekşir
minutlar җиткән. Шәчләрне шәшкә бәйләшеп, меңләшәр вакыт җиткән. Әрнәшер, шул әрмия әлшер, иркен һаман йөрәгемне, әрне тәнгә әйтшер. Әрнәшер, шул әрмия әлшер, сезнең туйдада үлешер, татта идеме әйтшер. Рамил! Хайретдиновлар! Yok, bundan. Bari dürüst duymadınız. Ey jigitler! Kim nerse ikenin bile indi bunda kadir. Her sınap karayımız indi. Nefişik uyli bilesiz, fikir yürütesiz. Tege bilü bilme oturundan bir elbet kurezeşike bargan. Tek kurezeşe teken. Tek sizden iki balağız var. Tege bilmedi. Benim balamı şöyle geç. Yok sen şulay uyluysan diye beytedi. Şuna göre bu bir dinam yok. Bir kirek. Cemaat bu aşağı aybiri. Aşağı aybiri bu sezonunu üsetirgan. Sünnetsem bilesiz. Nomunu aşağıdan soň bir kimde irten işke songa kalmayı. Kızıl soğan. Niye kızıl soğan? Sünnetmeyim dedim ben. Yok, soğan aşağı işke songa kalmıyorsun mu? Ağzımda zoğra kerek ve terterek tırasın indi. İse bitsin için. Yok. Bana kapka töbünde şula uylanıp oturğuz hali rahatlanıp. Malay, bizden yaşlık şunday vaqtqa to'g'ri kelgan bitdi. Yok, uylag'iz uyla. Tege bir ayta ekan bit. Qarala bu etiler, eniler elektrişik yaşadılar iken. İnternet'te bulmagan tünlerini şik ütkerdiler iken ha. Mana Jide abidan 9 apadan soradım, bilmediler diye bekledi. Siz bilirdik iş. Bu bizim bahçede uçan mısın? Yok. Bizim yapta. Yok. Ne usa, kadir usa? Kadir usa. Korbas. Qovun, qarpız. Bu kireyinde. Bu vakitte yoktur indi o. Kibitçi kızı indi. Nerseden şumara kirgen bile. Rabila Hayrettinova! Ha! Yok, şammiler bunda cemaat. Mana bit. Ah! Rabila, dağırım. Kim sandık içindeki birini bile, şuna biz bulak jaza veremiz. Jaza sine şul. Jırladın. Biydin. Şiir. Sandık üstüne basıp. Yok, benim kızım da Emine şuna göre Emine'ge bağışlap, Emine yılı ükrüp, tubum suğa düştü deyip, şu Emine yılama, tub batma yılgada. Ay! Yarın bitirdik bu şekilde.
Яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Хыялым хаман, үрмәгелләрдәй, Сиңа үрелә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Көн туар таңда, жырынан алда, Йолдызлар булып, югалмасыңмы? Хисләрем давыл, уем өермә, Йөрәгем ятим, бер аңларсыңмы? Хыялым хаман, үрмәгелләрдәй, Сиңа үрелә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Хыялым хаман, үрмәгелләрдәй, Сиңа үрелә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Көн туар таңда, кояштан элек, Нигәдер сине күрәсем килә. Саумый сәнме, хәлләрең ничек? Беләсем килә. Хыялым хаман, үрмәгелләрдәй, Сиңа үрелә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Хыялым хаман, үрмәгелләрдәй, Сиңа үрелә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Кояшым булып, яшейсің шосың, йөрәк түрендә, Зинида, Ризат Рамазановлар. Alma şaşa getirilir. Başkalarga közüne salmayım, suyunu körgenden birilir. Alma ağaçları, sayırı sandı başları. Sayırı sağındıra başları. Alma ağaçları, sayırı sandı başları. Sayırı sağındıra başları. Уйна дустым гармуныңны біріні түгіл икені, Мен уйнағаш бақшадағы сандуғашылар шикілі. Алма ағашлары, сандуғашылары, сайры, сағындыра башлады. Алма ағашлары, сайры, сағындыра башлады. Әнәкиле автомобиль тиегәнләр алмалар, біз урамнан өткен шақтан қызлар қарап қалалар. Ağaçları, sayri, sağındıra başladı. Biz bit buva rayonu. Tataristan ilimizde yok bizden yakşırrağı. Sayırı sağındıra. Bu aglavasının zakazı boyunca. Biz uramdan şıkkan şakta көтерілді şirkiler, Şalvar balağından minip burunumunu tışliler. Alma ağaçları, sayri sandık ağaçları.
Бәйден қойталар мекен? Қойын алып bu бейелер нешік арталар мекен? Sayri sandı başları. Sayri sağındıra başladı. Kız babası tügerek, giyinip kunugani kübelek. Giyinip kunugani kübelek, eğer işitken bulsanız, eyde yarılık bir gelip. Siparattır kazanı. Siparattır kazanı. Tuğanlarım, dusişlerim, varınızda tazanı. İrtetirip bitmiyordum Ruza sabını bilen. Ruza sabını bile, sabınımda su ateşti, sizli sağını bile. Heyde dostlar oturik, istel üstün tuturik. İstel üstün tuturik, aşağı şu bir nitigil, ben yırlaşı oturik. Buram aşağı çıkan çakta sındırdım talı kızını. Sındırdım talı kızını. Şol sındırgan talı kızdan sıradım hali kızını. Sandugaç balasın bir mi tartıp suzep almasan. Tartıp suzep almasan, basılmayan gan yüreğim kışkırıp yırlamasan. Alma bakçasın çabı kız, ütkün bulsa çalgı kız. Ütkün bulsa çalgı kız, isket düşer üze kızlar birge bulgança gibi. Ettir tiptir suktur yıktır kutlarılsın kengiller. Kutlarılsın kengiller, kutların ki kengil biller, ütsün bizden gönüller. Ettirip kal şulayda, tiptirip kal şulayda. Tiptirip kal şulayda, kara yer astına kırgaç diye çirvez kızdayda. Cuma günü cumadansın kutlarıyla cildavıl. Kutlarıyla cildavıl. Bulma matur bul bekitli bekitsizlik bir davıl. Vallahi da bizgen uca, vallahi da bizgen uca. Vallahi da bizgen uca. İstekiyim niçik tuza, yaş gömür şulay uza. Yığıştık bir kuçaga, taң atmay taralma biz. Taң atmay taralma biz. Gömür ütter bu vakitni qaytarıp alalma biz. Ömürüzler bu vakitte kaytarıp alalmamız dostlar. Rahat yaşayın. Magazinda çilter kaçkan, çilter belevçillerge. Anladım. Çilter belevçillerge. Dillerine cüvel çıksın bizne çelevçillerge. Sağıt suktu sigizini, sikrip çıktım dingizini. Sikrip çıktım dingizini. Siz unutmasanız biz ne, biz unutmamız sizini. Siz unutmasanız biz ne, biz unutmamız sizini.
göz yalqınım Hələ də sinəli İkəvlər yandık biz yandık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında İkəvlər yandık biz yandık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında Anlıqır hislərim şın benim Qavundan seyüdən yer sular günelim Anlıqır hislərim şın minim Qabınğan siyudən yarsılı güngələr İkəvlər yanık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında İkəvlər yanık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında Мен sıralı işinde yalnızım kaldırma Mərhəbət uğrunda dürletip yandırma Sıralı işinde yalnızım kaldırma Mərhəbət uğrunda dürletip yandırma İkəvlər yanık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında İkəvlər yanık biz Mərhəbət uğrunda Gözlərimi yazıkken yazıkken Bu tatlı yalqında Mevlide, İlsar Murtazinler gaylası. Zor eti bırakma, Zeragöz için, icadi için, bir için, hem de tamaşaçılarını şatlandırgan, suyundurgan için. Gelecekte de şunday kurkan matır uçuraşular bulup dursun. Birimiz yaratıp, birbirimizi saklap, Xudayım Allah kayıp isen sağ yaşavlar nasip olsun. Kemit Javit'te uçuraşkanğa kadar sağ bulunuz. Biz sizni yaratamız.